आज मार्क सुवार्तेगार आपले सुवार्तेची निमाणी उतरां आमचे समोर दवरता। ह्या संवसारी आपल्या शिसां संगी जेजूच्या जिविताच्यो निमाण्यो घडयोय सुवार्ता मोटव्यान विवरिता। हे मोटवे मार्काचे सुवार्तेंत आपल्या शिसांक जेजूची उतरां सुवार्ता परगटण्याची पाठवणी आटापतात आनी शेकी मोटव्या दोन वाक्यांनी जेजूचे सर्गार उबारप आनी बापाच्या उजव्याक बसप उल्लेख जातात। जेजू आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत 11 शिसांक दिश्टीक पडता, तांकां धैर्यान भरता, विशेष असर्यांचे पदवेन तांकां नेटयता आनी सुवार्ता प्रचाराक तांकां धाडता। मार्क सुवार्तेगाराचो आपले सुवार्तेचो निमाणो शारो जेजू सर्गार सोडून गेल्ल्या उपरांतले शिसांचे मिसांव विवरिता। जेजून सांगलेले प्रमाणेच ते सुवार्ता परगटणेक लागतात। आपणांक दिल्ले आश्चर्य आनी कुणा करपाचे सक्तीन ते तांची शिकवण थीर करतात। ह्या सर्वांचे थीक म्हणले परी मार्क सुवार्तेगार सोमी तांचे सांगता वावुरलो म्हणटा। शिसांच्या मिसावांत जेजूची हाजरी, जेजूची मोर आनी जेजूचोच हात आसा म्हणून मार्क स्पष्ट करता। सोम्याचो आदेश पाळतल्यांक, ताच्या सुवार्ता परगटणारांक संगी आसची सोम्याचीच हाजरी बळान भरता। आपले परगट जिणयेंत शिसां संगी आसलो सोमी आतांय तांचे संगी वावुरता म्हणून ते महान हाजरेची निरंतरताय मार्क दाखोवन दिता। तोच सोमी मार्क सुवार्तेगारा संगी सुवार्ता बरोवपांती वावुरलो म्हणच्यांत दुबाव आसा।